Aslında dostlar şimdi bugün kulağımıza artikleri saçmaydım bulan en neymiş sistem. Bugün biz oynatalım bu oynalardı görelim onu kalay жақсы ойнайды ойналмаймын ма. Сіздерге жақсы ойнатып көрсететін боламын. Мбаппе кірейік қазір. Мбаппе міне жұлдызы өте толып тұр. Өте мықты ойыншы, лигасы өте мықты. Алландқа келетін болса, Алланд үшін мықты емес қазір. Алланд нашар болып кеткен, бірақ ол да ойнауға болады. Онымен енді бүгін осындай составпен ойнайтын боламыз. Мен заменге енді қазір заменге кім қоямын? Заменге алмастырмаймын. Заменде қазір мықты ойыншылар қазір. Заменде 19 бар. Ол жасамаса енді жақсы болмайды. Фандай бар қой, бәріміз оғандай білейік. Кейін тағы да бір ойыншы кеттік. Жақсылап ойнап барлығын айтатын боламыз. Мен енді кешеде ойнадым. Таканс ойнай бердім. Ойнап чемпион болдым. Тағы да чемпион боламын. Чемпиондан чемпион болып жатырмын. 5 ойында 5 елесте чемпион болдым. Короче, Бразилияның командасы екен. Бразилияның командасы қазір. Бұл Бразилияның ойыншылар көп. Бұл жерде қазір Бразилияның ойыншылар көп. Бразилияның командасы екеннен біз кеттік. Бізде Донорума бар. Донорума өте мықты болады. Бізден емес қарсы командадан басталады екен. Кеттік, жақсы ойнап бастаймыз деп ойлаймын. Сіздерге жақсы ойын көрсететін боламын. Қарсы команданың өте антеннасы нашар сияқты, қараңдар. Ебать, это әдемі бетен, это әдемі гол. Әншейді қойдым. Әншейді Мбаппеге бердік. Халанд енді басқарылмай деген алты ойыншылар барғаннан кейін жақсы Мбаппе финтін қылып тағын. Өте 9-ға бағытталған доп. Өте әдемі франциялық ойыншыдан. Франциялық ойыншыдан өте әдемі гол. Фантастик киноларды көргенде ондайларды деп айтатын. Өнер емес, туындылары. Гол демей қалды. Қапқа маңдайшасына тиді доп. Франциялық өте сауылшы, өте мықты ойыншы. Гол! Холландтан өте әдемі гол! Вратарьден допты алып қоя салды. Допты алып таптеді, гол болмайды дегенде ойладым, гол болды. Өте әдемі. Халанд. Талант қой, Халанд талант. Бір зылқытты ғой. Кеткенде тақыды. Қарсы команда антеннесі ме? Пәлен. Ойна шығып кетті ғой, жаман емес. Енді Мбаппе білен өте әдемі ойындар көрсететін боламын. Франциялық ойыншы кетті, шабуылға шықты. Франциялық ойыншы. Онда алдады. Гол. Франциялық ойыншыдан гол. Өте әдемі гол франциялық ойыншыдан, франциялық Мбаппеден. Өте әдемі гол. Алдады. Тәпті 9-ға өте бағытталған доп. Мощный Мбаппеден. Мощный пас. Енді Халанд. Енді кеттік. Франциялық ойыншы. Оның алдында Бразилиялық ойыншы. Франциялық ойыншы берді. Франциялық ойыншы алдады. Жүгіріп жатыр. Франциялық ойыншы алдайды қазір. Алдады. Франциялық ойыншы тепті. Қышық кетіп қалды. Кішкене жүргенде әдем болатын еді да. Қазір Дембеле, франциялық ойыншы. Неген деп жатыр. Топқа бармайды. Офсайд болып қалды қазір. Офсайд қылып қойды франциялық ойыншы. Топты франциялық ойыншыға берді. Франциялық ойыншы қарсы командаға беріп кетті.
Fransiyalik o'yinchi, Fransiyalik o'yinchi. Kylian Mbappe, Kylian Mbappe, Kylian, 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 Kylian Mbappe. Ötedimi gol. Kylian Mbappe'den ötedimi gol. Öte 9'a bag'ishtalgan to'p. Ötedimi? Ötedimi 9,5 baribdi. Endi Fransiyalik o'yinchiga beradigan Fransiyalik o'yinchi qani? Ketdi endi. Haaland, davay Fransiyalik o'yinchiga bering deyapti Haaland. Fransiyalik o'yinchiga o'tdi, aldadi. Bo'lmay qoldi. Fransiyalik o'yinchiga berdi. Fransiyalik o'yinchi Haalandga berdi. Fransiyalik o'yinchiga ketdi. Uni oldi. Angliyalik o'yinchi berdi Mbappe'ga. Atema! Qapqa mandajasidan tegan yo'q. Kichkina sirg'ib ketdi to'p. Endi Mbappe hozir 5-sekund tiqan deyaptir. Tedimi gollardan biri. Fransiyalik o'yinchi endi oldinda Fransiyalik o'yinchi. Fransiyalik to'pni olayin deyaptir. Ikkinchi Fransiyalik o'yinchi berdi. O'yinchi aldadi. Fransiyalik o'yinchini olib qo'ydi Zashta. Endi bu Fransiyalik o'yinchi endi hozir 4-5 gol uradigan bo'ladi. O'tadimi Fransiyalik o'yinchi. Ketdi Fransiyalik o'yinchi. Fransiyalik o'yinchi Rodrigo tur. Rodrigo oldinda. Rodrigo olib qo'ymoqchi bo'ldi. Angliyalik o'yinchi oldingilar o'yinchi to'pni olayin deyaptir. Undan sirib ketdi to'p. Endi Fransiyalik o'yinchi to'pni olib qo'ydi. Bizden endi Fransiyalik o'yinchi to'pni Fransiyalik o'yinchi qayda? Fransiyalik o'yinchi baxtaman turadi. Hozir Fransiyalik o'yinchi beradi Mozovni. Juguriyat ademi ketadi. Juguruga Fransiyalik o'yinchi ketdi. Fransiyalik o'yinchi gol uradi. Fransiyalik o'yinchi gol uradi deb Fransiyalik o'yinchi kichkina uning oldinda Portugaliyalik o'yinchi Haalandga berdi. Fransiyalik o'yinchi o'tadimi gol Fransiyalik o'yinchidan. O'tadimi so'g'in udar. O'tadimi? Ketdi endi o'tadimi Fransiyalik o'yinchidan. Tepziyor saldi-ku, bo'ldi. To'p menda deb qoldi-ku. To'p menda dedi. Qarshi komanda to'p ketdi-ku. Ketdi endi. Endi ketdi. Oldinda Van Dijk. Uning oldinda Fransiyalik o'yinchi to'pni olayin deyaptir. To'pni oldi Fransiyalik o'yinchi. Angliyalik o'yinchi olib oldi. Endi tag'da. Fransiyalik o'yinchi. Endi ketdi Mbappe yugurdi. Yugurayotir. Altdagi o'yinchi jabsib to'pga. Fransiyalik o'yinchi o'tadimi gol. 9'ga bag'ishtalgan to'p. O'tadimi Fransiyalik o'yinchi. O'tadimi? O'zini ko'rsatib saldi. Fintina qilib driblingasini qilib qo'ya soldi. O'tadimi gol Fransiyalik o'yinchidan. Ketdi endi. Tugandi. Davay Fransiyalik o'yinchi. Oldinda Fransiyalik o'yinchi yugurayotir. Ikkinchi Fransiyalik. Bulay qiladi tag'in. Bulay aldaydi tag'in. Bulay qiladi tag'in. Bulay qilib kim to'pni 9'ga bag'ishtala soladi. To'p Vartares to'sib oldi soldi. Qazmon Fransiyalik o'yinchi bering deyaptirmi? Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Qarshi komandaning basiga tegib chiqib ketdi to'p. Van Dijk o'tadimi? Van Dijk gol urdi. Qapqa mandajasina tegib chiqib ketdi to'p. Fransiyalik o'yinchi keldi deyaptir. Fransiyalik o'yinchidan to'p keldi. Ananga kirdi. Kylian Mbappe. Kylian yugurayotir. Kylian ketib yotir. Kylian aldadi. Kylian gol urdi.
Kylian gol ura olmay qaldı. Kylian Mbappe gol! Kylian Mbappe gol! Ötdetdimiz oyuncular. Ötdetdimiz. Ketdi. Жақсы ötdetdimiz gol Fransa qo'shdi. Fransa qo'sha berib qarshi Fransa qoldi. Angliyaning o'yinchisi Fransa qo'sha berdi. Kylian Mbappe'ga berdi. Kylian Mbappe yuguryapti. 16'da qapqara o'yinchi. Nihoyat vaqtini bilmaymiz. Aldadi Fransiyalik o'yinchi 9'qa top qarshi komandaga tegib chiqib ketdi. Chiqib ketdi. Fransiya qo'sha berdi. Endi biz 7-0 ga utdik qarshi komandani. Aytdimmi? Endi taqda bir o'ynaydigan bo'lamiz. Fransiya o'yinchi bugun 4-5 gol urib tashladi. Birovni qo'ldan turdi o'tdimi? Do'stlar, yaxshi o'yin ko'rsatdim deb o'ylayman. Videoga like bostirib qo'ydingizlar, do'stlar. Yaxshi, endi menda video ishib qoldi. Kechirim so'rayman. Sog' bo'linglar do'stlar.